بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تماشاوان هجا سلام و رحمت و برکت خدای تعالی سر و تبکه حمش خدا رجا را کلیسا گران رهبتی و میوان مالاوه سیدای ملون حضور و حاضر سیدان بخیراتن أجمعين. تماشاوان هجا برسي خو دبشا يكم لسرة تلفوني وكان ببرسن سيدا إن شاء الله برسوان و بزندي بده دماغ برنامه دومه و دبشا ديام دجي سر يا واتساب وكذا من كان برسي خو نويسكي برسن لبالي بقاصي دماغ مهبه برسي كان بير بجيجني إن شاء الله سيدا برسوا وان بده دست پیکی دزی پرسک سیدا بکم سیدا بازده شعبان شونده قالوا روجي قرتن شوية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الدين نستعين. معلوم پیغمبر خدا علیه السلام بازده پاشین بازده شعبان نهی کریش روجی گرتن سنت. Ancak yeki beri qasayhe ben yaxd roy dişema peşema şuruna kirba adet laqay adeti vere bigre kare bigre yoksa bazı paşin hatta pri almad ben harama hinki dven mekruhe yani roşi gitna bazı paşin sebebi insan bira bxu ve xud ha güçlü kuvvetli ve izbuk Ramazan ne harama nefsi ya ولا يكذبين حرامه إهانة حتى بردبين بري عالمي عصرين دبي بيغمجي نيكري نيجي معناه نكراهة يعني يعني جا هنجي مكروهه جبروي هواي يعني نقرتن daha başı نقرتن çeti yeki beri şura kirba adet beyşema ya dişema mesela kirba adet o bigre zarnake çünkü laqay adeti verek bu dişem bu peysem ama mesela vakta ku negirde bire hiç negire çünkü insan de bazı pasında خورنو و خورنا خو بخوزو daha güçlü ve kuvvetli ve ser taatu ibadatu roji gitnat Ramazan'da. Malum Ramazan maha Kur'an'e. Sebebi ki evka hürmet Ramazan'ı rahaya Huda Azze ve Celle bi şehru Ramazan الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى. Ev maha Ramazan'ı ki şehir ki mehki yusay ki Kur'an te nazil biye çma nazil biye hüden linnâs. Bu hidayeta insana ve beyinâti mel huda o Khud Teala beyana hidayet etke. Reya ki insan dikce Khuda dikce cennete Khuda kije oroja reya ki insan Khuda qatta dikce nefsi dikce şeytan cehennemi Khuda Kur'an'da belli kiriye. سيدا ده حتى ماشي من أمام بكرة مسلسل تفضل رمضاني وكان الخبر بدن إن شاء الله. أنقرة كرمكم خيراتن. أنقرة. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Seyda. Bale. Dibijin Allahümme salli ala Seyyidina Muhammed. Dibijin Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam gute Seyyid ninim. Ye zürriyetamız Seyyid ejmin şunda Seyyidin. Seyyid ninim. Kâme Seyda Pırsı. Hayatına derekom nebi Seyyidina Muhammed. Kâme Seyda Pırsı inşallah. Tamam. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. وأنا كلامكم خيرات. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام. وتشتغل زبالة الصغيرين هم سيدنا خد تصدق سيدنا. بله. دهون درست روز بیان ها یوتیوب بده. انسانی که عالم هم شش ماه دیگه انسانی رای قلامش که یعنی هر از پیشچه یعنی از راه قلامش که از دین ده کرد. yani teşekkür sahaya ortana seyda. Kan mesela pırsa inşallah. Ya da seyda neveja nafile çetişte xodim nerzani ve roja alama ki godiya nafile. Dostum zana pişte neveja mı kadar yak rekat edgani dostum nerede rekat ediken hadi evi de zanım seyda bejama pe memnun dedim. Yani neveja nafile. Nafile çiye. Bari aslan. Kan mesela pırsa inşallah. Hadi esselamu aleyküm. Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu ve khayr de bin inşallah. Size bahsana Ramazan-ı Kerim yani maha Ramazan-ı mehki fırsatı yani maha Kur'an'ı Ramazan'da nazil biyeş bervi havi ev Kur'an bu hidayete insana ve mebve Kur'an her huzura Khudaya Kur'an şahide lehiyameda ki ya Rabbi bi abdete kitabata amel kiriye تجي عفو كي بشين جنة يجي قرآن المشي كارجيبه. جبروي هواي بيغمبر ما عليه الصلاة والسلام أرحم الراحمين
مثلا در رمضان دا خدا شیطان زنجیر که زنجیر تین گریدانش بو که انسان و نفس آخمین آنا مرف بخو حس که در رمضان دا ده زیادت مرف نیزی خدا دبه طاعت و عبادت خدا مرف شیرین و پیغمبر ما خود دائم جامر بو یعنی در رمضان دا پری جامریت کرد به وقت بای سیمال بو بای که یعنی تی بای علامت بارانه که تی باران کنه برکت نه باران یعنی علامت برکت در رمضان دا پری کددا پری جامریت کرد و که بای سیمال بیش بروی هوای صدقه مروه بن زکات مروه بن رحمه فقیره بنده انسان مدرسه هبل مثلا انسانی که مستحق صدقینه و مثلا تبی روزی گرتنش خب پیغمبر ما علیه السلام به خدا عز و جل گفتیه عمل بتوني عبادة إنسان عملي وي منفعته ويجويره لكن عبد مجبو خاطر من روجي دقره قش شهوات خدورت كش خورنا خوش و خورنا خدورت که روزا قیامت مکافاتا وی ازی بدم بنای خدا بیزاد بذات خو مکافاتا روزی بده مرم ای خدا عبد خو ممنون که تیرب که ای وقتا خدا بخدا سنر کی جا دانانیه از ای خیره روزی چقا بدم خدا به حد و بی نهایت اوی اقبل طبعا معلوم پیشتا انشالله وقتا ما همه میپر بحث روزی ده حتى ما شاء هنا مواجه بقرس ان شاء الله تيجي برسي خوي ان شاء الله ديار بكر كلامكم خيراتن چای باشه حمش خداره دبا باش بله كلامك رب بگو هنه ایسا از بینم اوا کفر دوه مثلا دوه کبیب او چی مسئله دبين چه؟ دوه کبیب شالا بباره كفر بباره اوا چی او چی پی باره بشه اذا كاميرا قال جون برسي هذيك تيجي برسي ان شاء الله اما انت خدي بين خير خوشيده ان شاء الله شكون كيف انسوني ما بباره مرنا جي اسطنبول كلامكم بخيراتن السلام عليكم سيدة. علينا عليكم السلام. سيدة تماشا كان امضار جوا حس كان سيدة. خدا جو راضي به ان شاء الله. جوا راضي بما لو اغا سيدة. اجمعين خدا جو راضي. سيدة خواجي جو حتى سماه يا جوا. خدا جو راضي. بله كلامك. سيدة چهارده سالی ممکن از حاصل حتما ها تماشای نقاشم کن صورت بی خسته خانه را یعنی که من در باز بی زمانی من زن خسته خانه در باز بی مثلا که از هاتم خستی من نقاش بی او امر خودی که غزیر من نقاش کرد 17 سال غزیر خانه خواهی کرد دیشن که من چه بی بیده بی تی محصالی اوجی کرد اوجی نقاش کرد مالی مدیر حساس اوجی جبشتا خود پنجار عملیات بیه ده حفیده بستودای اوجی حساس یعنی اشخاص چه ایشتی اما رو مسید خالصه ادارا اوا کن امتحان من چیه سیدا بله یکی پرسن که مزی هیا سیدا بزی کن میره خواه صدقه بدم زکات بدم گناه جمراتی یعنی خیر کم دارنا کی دته؟ اوا نبه کی ده؟ از بزی کن میره خواه یعنی خبری بيودي بيوت تام سيدة وقت بيب حسن عاطز به أري والله عاطز به سيدة زيادة دست لكريمين يعني أنا خاصم غيرته ما كان يعني باش عمل تشكيل أكيد عماية نكش دنيا حستك أري از جرا از بيوي سيدة يعني از ما كل خاجينات معاش كره انجلي بدم إذا من دخلتي از معاشي هو جارك تحويل بدم بالبداية مختار الزيتان آدم سيدة تجمع عشاء قد خدي بلي قلت لي بزلكي نوسا باخدي أهلي بسطينم يا أو جويد باخدي تمام إن شاء الله والله سيدة كامل سيدة برسي إن شاء الله أمانتي خدي بين خير خوشي سرچاوا بين خير خوشي إن شاء الله سيدة ما شافاني نقول دبي أنا يكي قلتي النبي اللهم صل على سيدنا محمد ده بيغمبر قلتي أنا سيدم إيه نسلام سيدن شكور هي والله بيغمبر شكو سنة قلت بيغمبر عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولدي آدم السيد أولاد آدم سيد معنى الرئيس مزنيون يرمزنيوانا أنا مثلا ده كده أصحابيش بيغمبر برسل بيا رسول الله شو الصلوات سرتبدن قلت بيجن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يعني لا قلت السيد إذا تبي علماء الإسلام هناك اختلاف كده كنا بيغمبر قلت
بيجن اللهم صل على محمد نقول على آل سيدنا محمد ما انكي علماء بين قلت أنا سيد ولدي آدم مثلا وهب زحيلي عالمي عصرية بله. فقيه عصرية وكتابه كنت فقيدات شكل جوي كتابه يعني قنسو ديرلتين كتابتن دبي اللهم صل على سيدنا محمد وسبي افتخار جدكم يعني پیغمبر که سیده منی ما کی سیده ما نزنه ایجا ایک پیغمبر kesinlikle نگوته زمانه بین سید yani reis yani mazın روايات كيف يا تشكي تبي مثلا لا تسيدوني في صلاتي دي تشكي روايات كيف تبي ده نعم. من مجي مثلا حديث كده بيقول مش موسى افضلتر لكن سيد تشكي صحيح لكن مثلا سيدنا وهب زيلوان دبن بيش سيد وهب زحيلي تبي عالمي عصري ومثلا خويا الفقه الاسلامي وادلته وتخصص كتاب شكريه وتبي عالم كي مثلا حسام الدين بن عفان بماذا بيغمبر يقول الله باذن اللهم صل على محمد ادم اللهم على محمد اجا وهب زحيلي دبي والله ادم اللهم صل على سيدنا وبي افتقاركم çünkü daha ما تحكي سيده بلكي بيغمبر هنكي هيدم النفس كريه نقول يعني سيدنا يعني بين سيد مظلمه وتاج سليمه وسلوي هدايته وان شاء الله شفيع ما وشفاعته ما نكر رجاء قيامته بشفاعته كسنا تجنن مساعدة سيدنا بدي حب تلفوني ميدنا جهنا حاضر كلام قونياي كلامكم بخيراتم السلام عليكم. عليكم السلام من بيب قلتنا هذا الكامل هي إجا رجاج مكر مقعد بفرسم مثلا زلامي وي مثلا وقت كان في زلامي خو مثلا حرام دمينه بمها خناشو بمها دمينه إجا جنك جي رجاك قلت كا سيدا فرصة كا يعني أبقى ويتشي أقول بمها خناشو يعني مثلا زنهلم ولا نغجية من حلالة حرامة يعني كامل سيدا برسي إن شاء الله تمام. اهلا وسهلا من خير وخشيده ديار بكر كلامكم بخيراتن السلام عليكم هوجة. عليكم السلام هوجة شكرا ميا 3 سال روجين ناير مرد شبك سيدارة دكتور دبي نقره دكتور زوتن دبي مگر سكر زيده يبيده زيده خدا شفا خير مرد شبك چه لازم چه گرک كامل سيدا برسي بيش مره اما هاتي خدا بيد خير وخشيده شبا ان شاء الله سفازك مغرو اهلا وسهلا سيدا قو يك دبيجل مالايا الجمع خو اختي سچم نيز دبن كيف كي ورا سيدا تقدر كيف اورتي دبي كي راي بدا كافره بله يعني تمام علامه اسلامي تخون كفرج غيني خوي انا داعش ايشت وان انساني وصاندري تكفيري. كره يعني كانوا دولة كافرة وقانون كفري كرايب در چسر كفري اما بنيرا دنا بين فارس وروم دا حرب چيدي به ويچاقه دو سپر دولت الدنيا فارس و روم بو هردجي فارس آتش پرست بو اره يعني مشرك بون آتش هنا أهل پرست كتاب بو. آگر عبادت کرن روم اهل كتاب بو يعني اوجنا مسلمان بو اهل كتاب بو نصارى بو خريستيان بو İcariz bu ki ehl-i kitab neyistiri Müslümana bun. Ashabiye peygamber bi var gücü, kuvveta xu, bi duaya xu, bi istiga xu dixwastin ki Rom li Fars galib be. Malum ana em ray davêjin, ray jî yani ez viyat tercih serviyat kim. Yusuf qara davi dibe. İrada xo beyan dikim. Xuda Kur'an-ı Kerim'de dibe wexta kun hatin gazikirin şehadet era ve şahadiya xu bidin. Yek imkar şahadiye bike fakat zalama kalbe. Kalbi zalimin ayet-i kerime dibe ev zalime. İro mesela evya nezi İslam'e ya vya nezi İslam'e. Evya nari İslam'e ya vya nari İslam'e ki raya xu bide ki ev peyra haşr be. Peygamber medbe el mer'u ma'a men ahabbe. İnsan ki hizb ki bu yara haşr be. Beni bütün kitabı usul fıkhi ana fıkama İslamik ba'sa dezmeji ve gusli ve limeji ve roji ve hac ve zekat hatta sonra mesela İslamik kitabı fıkhi ba'sken ev kitabı fıkhi usul fıkh yara temeli fıkhi. temeli fıkhi ku Kur'an'ı, sünnete, icma'a, kıyası. Yani ben temeli İslami, tevveki ulema İslami, ulema usul fıkhi. Dibe eğer dışarı kevin karşıya yek biçük yek mazın ser Müslümana vacibe şer'i biçük destek bikin bu ki mazın ne?
ایرو مثلا بیشن دو پارتی کدنا قارشی هف یک باوریه به خدا پیغمبر های و عملی ویجی نقنجه یک شغل قارشی خدا شرط که حرب که مجادله که انکار خدا که دعوا کمونیسم که دعوا سوسیالیسم که دعوا لایقلو کمالیسم که او یکی نیش خدا حس که پیغمبر حس که لکن امکانی قاسه امکانی افقاسه و مرد را بده یادنی والله او بی ایمان به ایک بیجه از آبی کمونیسم خدا سوسیالیسم خدا بیش دین درته چون یعنی از خوزم که دولت به اف رئیس به اف گوشلی به و اف حاکم و او اسلامیت راکه لكن ایک طرفداری پاری اسلامی بکد واجبه حتی بی هوی عباره مثلا عالم اصول فقه اذا تعارض الشران بوقت الشرط كتن قارشي هب يلزم على المؤمنين تقوية الأخف لدفع الأكبر لازم السلم منا كتقوية شر بتشوك بكنش بو إيه مازن دفع أنا يكي بسالي مرفجيك ويكي دستي مرفجيك دستي مرفجيك لكن واجبة توي دستي بيجي سالي تنشة سال قال دفع بروي هواي بتوني عالمي إسلامي إيرو مثلا هاني de Türkiye'de nezde seçim çeve. Emni zananad memleketi medahin gelin ertiye bir Xuda ratkin. Peygamberi Xuda ratkin, bir İslam'ı ratkin, bir şeriatı ratkin. Daha sosyalizmi, komünizmi etkin. Bir hükümet nav hevdabın. Bir tesettüre azisi etkin, çarşıve azisi etkin. Camiye azisi etkin, mece azisi etkin. Hal ve Diyarbakır'a camiye ne şevtan? Kur'an'a ne şevtan camiyede? Emra'yı kıbdırma, vallahi ne kura'yı kıbdırma, nel meceyi kabul be. نه روجاوي نه حجاوي نه زكاوي تعبادي اسلامي قبول نابه سيدي امر ده تماشا ما حاضر زود سكنادي نجي كريم هوالي مجي افدانش جوهم درخصنا باشبون شرناخ كلامكم خيراتن شرناخ السلام عليكم عليكم السلام هوجم كلامك پیشی و بساطه ما که مثلا خوجا گو انسان کی گرگ وقت بازار رو بمن می بجن رمضان را گرگ انسان روزی بگوی یعنی روزی نگی و پسماما کی ماهیا 24 ساعت یعنی سه ما حتى عادي بروجيا امنا زيارة انسان امشنا ام بجن سردانا ام بقوا ام سكرينا ناخذ كاتب شد بيجي كامل قالك بازار وبمنن قالك موضوعي قولنا كل بعد شغل حرام سيدا ورقو كامل سيدا برسي ان شاء الله دابا اهلا سر شعبا بيت خير خوشي ده ديار بكر كلامك ام خير هاتن السلام عليكم عليكم السلام ايوار باشا خدا جو راضي به ان شاء الله حرمتكم جوارا سر شعبا اهلا از وان جبوي وان وردا اوتكم وأنا كنت هذه على مثل على سيدنا محمد سبحان الله الحمد لله بله لا إله إلا الله مثلا مرف مليون ودسد حد بكشنه ويعطى مليون ونيفكي بكشنه هيدا فايدة ويجمرها هي تنها سلام كامل سيدا برسي إن شاء الله وكان برسي بهنا تشكر لكم سر شعبا اهلا وسهلا حرمتكم بين خير وخشيده اهلا وسهلا سيدا قول ميجا نافله چیه؟ ميجا نافله و ميجا سلمر نفرسه پیغمبری مکریه و تشویق مکریه که ام بکن لكن لميش كي نافله كي انسان بك ثواب كي خير قازانش که اما كون نكجي بي گناهكار نابه انا خويت على 5 فرض لميش روجلا 5 فرض لميش فرض كريه ابيا امر خدا پیغمبر مدبه الفرق بيننا وبينما الصلاه فرق ما بين مو كافر ومشكله لميجه من ترك الصلاه متعمدا فقد كفر عمدي ولا قصدي ولا لميشكي ترك بي كافر و tabi امام احمد و برا بي كافر و her سه امام دني دبين انكار نك بي گناهكار دبه لكن نافله مثلا پیغمبر مدبه روزه 10 ركعت یا روایت کرد به 12 ركعت نافله سنت میجا سنت کی بکه خود تعالی جنت ده جرا قصر کلیت که درکعت بری المجاسوی حتی درکعت بری المجاسوی پیغمبر مدبی يعني نافله سنت عين نسيت نافله سنت مستحب يكن نافله سنت مستحب نافله يعني زياده ايك زياده يعني كل تركيا وين فرنسا نافله يعني زياده yani aslına temeline. Lümeyce nafile hatta kitaba Peygamberimiz Aleyhisselam ve ya Resulallah
مثلا دی اسلام دا چه واجبه ما بیزیم پیغمبر مرچی اسلام یک لبی لمیزه تی روزه 5 وقت لمیز بکی صار مهكي روجي بكي مالي تبت ياري حجي هبتي زكاتي بدي والحس اركان الاسلام جاد بد يا رسول الله والله ازيان نزيله ترتكم لكيم ترتكم پیغمبر وقت ربه تدبك وانت خوزنا اهل الجنه بيني كل راس ببيجه وي خلاص به بنيد فرزاب تاني زيبكم لكن tabii günah zinake ama mesela ki sünnet tabike وكي تبي انا كي باغتشا كي هبه هر انواع الطعامات يدينا دي خوشتره مثلا سنت يعني tabii peygamberime teşvik ve خدت على قصر كي الجنه رجال تشيكه يكون مثلا مجا صبيب تاني درك هذا بين صبيب بخير من الدنيا وما فيها يعني اوقع فيها مثلا سيدا بدي احب تليفوني ما هنا حاضرين جبورصه كلامكم خيرات بورصه بورصان نه حاضره قالوا بورصة وكتيش خطي آيدني كلامكم خيراتن السلام عليكم سيدي علينا عليكم السلام سيد شاوي مسيدة أزاب تشكر كان سيدة برسا كي ما أبو قربة برسم كلامك خذ جو راضي به أنا جميل بهنا قربة أم بسينا جميل في شمال الظالين تخونن أم شام كان قربة جو برسم كام سيدا برسي إن شاء الله وكذا برسي بهنا نه قربان ذات امانت خدي بنت خير وخوشيده ان شاء الله قنات نه باشقا يا قربان كام سيدا برسي ان شاء الله امانت خدي به اهلا وسهلا سيدا قو كفر دباره كفر شو دباره انا پیغمبر خدا علیه الصلاه و السلام ود آخری به امتی دا يكون في آخر هذه الأمة خسف وقصف ومسخ ويتصنع بأمتي دا بري جناب كن نعوذ بالله خصنا وزنا آشق و فایز پر و ایشکی خورم پر و زکان نیدانی خواهی تعالی و خسف یعنی شهر چوک میشه ارده بن حتی ایوان دپرما خواهی تعالی 7 دولت لی اتکلن میشکر و شهر به ارده دارن خوره و قصف چه و قصف و کبر به انسان بارن و مسخ نوی هنگی انسان بن میمون ببن مثلا ببن حیوان و ببن مشک فلان میمون دومس يعني أبد آخر متى أبتشيفه طبيب حتى أصحابي برسنال زو أبكينج تشيفه دبي إذا ظهرت القينات وقت أبيلك تركيجيو ومثلا زناكارو أو تركيا بيجي ميري جوان الصازاخون أو سيس برابن تبعك جرعت من رابن كوبنا ميمونو ومن وحش إذا طبيعي عالم برسن به أنا بايب صار بلكي أبتشيفه يمكن هذا ميمون ووحش خواهی تعالی بی جار کی چه که جبوک و درس ملتی را چمکی خواهی تعالی تواب که وحش میونی امتحان راد به آنها مهاتنا به دنیای خدا ما امتحان که امتحان ما به عقل ما به کائنات خدا خلق کریم به کائنات بنرن روز چه شب چه روز تی مثلا پاییز چه زمستان چه بهار چه هاوین تی زوی امتحانی مسئله کیه که به کائنات مرا دوران میشد که یعنی بنی اب دنیا دورا خود گره روز شبتی میدانی سالی جار کی دورا روزی دیگره وان چهار موسمات میدانی ایکو آنا تری آنا بهاره کو باران نه امی بی ثروت کتی عرضه متشکیزی بخون یعنی جبروی مهاتنا به دنیا جبو امتحان خودت علی خوا قنجیل مکره به دنیای تبج مرا چه کره اردو آسمان مرا مسخر کریه کم حمده خودت که یم نرتیا خدات که والله این آنا هینکی انسان مهنه حالی نرتیا دین خدات که نرتیا قاتل باب خنا کن الا خدا عقل نداره و جمع نداره و گو نداره و زمان نداره و دستونک نداره و کائنات جوارم مسخر نکره و نرتیا خودت که اتباع الشیطان که دعوا کمونیسم و سوسیالیسم کمالیسم کن یعنی آخرته اونی ببینه. سيدا حتى مشاني ميدان جي حاضرين زارك دي ديساج بورصة كلام كم خيراتن بورصة الو كلامك السلام عليكم عليكم السلام دساني سلامات عطا قاسم بلا كلامك سوري كامل ايام زعما صار بدون خوني زعما صار هوا بتكون ازي مراق بكم كي داري خو زعما تخونا خدا دوينين از مو دكم ما تخوني بعض داري خو دكم رابنا تاخذ صدوره مثلا اول شيء ما ربيجينا يعني سيدا خونا تعبير ناكه بله كازي ساجي برسم بله امانات خدي بيد خير خوشيده ان شاء الله الله خير يا خدي ده مسار اهلا وسهلا ديار بكر كلامكم خيراتن ديار بكر
الو كلامك. مرحبا بي. اهلا. دي سوريا مهبو السيدة برسم. بله. لميجا تراويحة هر ركعتي وي دحب كم عرف دكي آمنت بالله معرف دخوينه يا تك سريدا. آمنت بالله. ايه. كامل سيدا برسي ان شاء الله. وسوري كامرا دنشي ظلامي من لميجنا كا والله صاخ خستالخ كويتنا او بخوش خرافة وايد دخل ميجنا كا روجي نوغري. فتوى شو دارت فتوى شي؟ يعني او بخوش خرا دارت تشكي ويتنا سوري كي او بخوش خرا دارت او روجي باقي فتوى هي بدا ياك دياجي بري خو مثلا جمرة لا نوكر جمرة بمرة يرجلاميش نوغة وكاتك دي شغلن از بري كاتك جلال خودكم مثلا بي مالا خو در باستكم جيش ما خو وبعد شراء إنكار دكي و يعني حقي بي ميركا تقصي سر من هي از جيرا كان بس إذا برسي إن شاء الله. إيه تمام. أمانتي خدي بيد خير خوش أهلا. يعني لسر بري كاتك از بي جلال إدارة خودكم. إدارة خودكم كانت وتقصي مرة خير قنا دي وكنا زويد. كان بس إذا برسي إن شاء الله. أمانتي خدي. من هذه أمانتي خدي. أهلا وسهلا. اهلا سيدا گو عمري من نخوش مذكرنا نخوش هذا الباس بو غازوري من وقدي من وظلامي من قالوا تبي امتحان خيراوي شوايه انا زوي خيري والله إن او هر روز كي كسونا خصمتت كاوي حج كي كاوي عمره كي وبيغمبري مدبي خدا عز وجل اذا حب الله عبدا يصيب منه وقت خدا عبد كي حزب كم مصيبه دا بيدات شينه يعني خصن طبيعه ابن خوشين مصيبت كي مازنه وبيغمبري ما دائم دعات كده اللهم عافيني في بدني اللهم عافيني سمعي اللهم عافيني بصرياتي بدنا مدد عافيتي بديمن دقوي مدد تشعبي مدد وانا اعضائي مهم ده اجا خويت عربي مصيبه دايه که روزا قیامت وقتی که خدا مکافات وی بده پیغمبری مدوی وقتی و خدا مکافات مصیبه روزا قیامت ده انسان وج خیره خدا چن اوقا به زحمتی کسان با دنیا geçiciye derbasta به ازیت و زحمتی derbasta و اینکه انا کیف و ذوق و صفات و پره و تریلیونا و تای روکی کت و مر ایجاد قیامت حسابه ایجاد طبیعی صبر بکه يعني من صبر ظفر إيك صبر بك صبر بك حتى كاري حمد خدای بك شكري بك والدعاء بك يا ربي دوان مصيبة سلم راكي أو دعاء بخوجي عبادته يعني. بله سيدنا ده حتى مرفني مهنا ماجي بقرن مساعدة بابا. جاي دني كلامكم بخيراتن. السلام عليكم. عليكم السلام. تعب سوري ما أبي سيدنا. بله كلامك. ناس سوري قرآن من إندرمش تلفونه خاكريه. إجا كو از بالتلفون تشمه سه دسمجي بأدبيت از دسمج تجرم و هم دسمجا که عجبا جایزه نره به هر سه دسمجي نه جایزه کام سیدا پرسید سوریا دو آجی لسر ایشی هم بجه کمرش خواه قرآن دینمیشت که یادا توپلما حوالی خواه داتات هم تبجید خبتن دی گرلتی مرلتی جه چل بید جایزه نه جایزه یا من دو که خبرش خواه قرآن گداریز که نوسا هم شو تلفون مجلس بيت كمان ده هم ديناميشت كان هم شو تقبلنجي كان مسيدا برسي إن شاء الله تمام سرچاوي مو ما هذا خدي بيد خير خوشيده إن شاء الله جاء آخر يكلمكم خيراتن السلام عليكم علينا عليكم السلام سيدنا دعاء سوريا ما خيرات بله كلامك سيدنا دعاء آرام نيجا معربة عشاء مثلا الساعات دولار دلیل اویه چیه برای سیده خیره خود من اتخاره یا چلان میشه دلیل چه؟ یعنی مثلا آرام مثلا عشای مغرب شافعی انا گوری مذهب شافعی درجه ساعت 10 دقیقه فلانه مثلا اوا یعنی مذهب دلیل اویه چیه خیره کام سیده پرس کام سیده پرس یه سیده خیره تا پشتی مثلا هنک بجن پشتی 15 شعبان شوندا مکروه هم مر روزی پرسته صحت مثلا مسألة خبر دقيقة قدرنا نذكر ولا مقدرين كامل ديسا بس إن شاء الله تمام أما تأخذي بين خير وخشيدة إن شاء الله أهلا وسهلا سيدا جو جارنا بزلامي أخوة از خير وخيرات الدم خير وخيرات شدة مثلا بيج كشكا جو قديم نخوشه حقيقة باغشتي دقرم أجياد دم
يعني أنا طيب عزرا هر حدا جوا زكاة يجتم زكاة مالي وان زكاة ده ميري ندش خو أبي بدأ أو مجبور بدأ تشكينا يعني كبير ميري خدا لين قيقو ميري ما أعمى يجيب قناعته هو نخوشه ومثلا بصاركي كأزرلي بالأو خدمتها وانتكت هابي باخشي حق السنة حقيقية وحقيقة كار بابي جيب كاخجي وكار الصدقة كار شخلوان صاركاجي مصرف حقيقة بيدي ميري بيجي وكار بده أنا مالي بيرك يدي إسلامي ده özel mülkiyet heye. Birek jmala bavê ve haq dikîşe ki ya mehremî saveye mêrevên kare be navrat bî minadî ya tê bidîm ya filan şxab ke xêr û xêrat û mesref bide sedaka û bideyîn bide bedeva bide kare bide. Tabii ji bu xatirê ixtilaf çêne be bi mêrê xwe müşawire bike baş bastır yani. Mêr jî pêr müşawire bike baş e. Yani ji bu ixtilaf çêne be yani. Sê divê zilamê min pîrek bipirsîm خو ناشو مهاب cenabet dikare gelo jmirtşki خودم حافظه بکه ولی انسانی که مهاب جنابت بکره که عقیده و اسلام مضبوط به یعنی به کافر نابه گناهکاره یعنی مثلا انسانی که به جنابت به اما به جنابت باور نکه به نفرزه به نفرزه خب به کافر دوه جنابت یعنی امر خدا و پیغمبر دو اسلامی دا به طول مذهبی اسلامی دا یکی که bu جنابت gere xubşu. Tabi şuşna cenabı iş bu limeje demel mejina ke. Yeki limejina ke. Şey var günahkar ise. Yani günahkar lakin limeje da yani mesela ihtilafat ekerin ki alimi var müştehide mazın ve pek kafir ve limejina ke. Yani tabi ekseri ben günahkar ve yani pek kafir ne be. Lakin ustad veriyor zaman ser limeje tabi diyen ve her bir günahda küfre gidecek bir yol vardır. Her günah gider küfreye misal serlemeyecek. Mesela bir insan ki gülmeyecek. Tabii kitabı da Kur'an-ı Kerim'de bir vakti ehli cennet ve cehennemi için cehennem ve ehli cennet için ehli cehennemi person ma selakakum fi sakar. Bunçma kadın cehennemi. Bun kadına bu agre qalu lem nekum minel musalline. İlk cevabı ona evvel de melmeyecek. Ne bilmeyecek kara. Yani evvel sebebi çünkü insanın için cehennemi evvel يعني في هذا الوقت حرام بقرا حرامي يعني وقت حرام عقيدايك باطل بس خو افبيلك جي بردايه قال نيل سخو ولا ناب جيبي وغناكار باش خو غناكار باش خو غنايو تستيودا بيرك جينمس مساعدة سيدا بدحب تلفوني من حاضرن دياربكر كلامكم خيراتن دياربكر الو كلامك سيدة السلام عليكم. عليكم السلام. سيدة تواكي سيدة برسم عاشنا بسيدة. كلامك. سيدة دستك حيوانة قد ضمن دولة. دواري بري مرسر مبو. دنجمتي سيدة. دنجمتي باشتي. دواري ويسر مليحسي دواري مش بتنا. إجابة دستكي أنا دولتي سري حبي بيسكا غدا أم بيجي بارك تشار حبي خفروت لو دولتي دستكا حمودا إجابة بري يعني همو حقيوية يا هذيك أم بيجي فروتنا أو جماد مني ناميني نقول سيدا يا جيج كيري يا أري مقول يا جيج كيري بري ما زيدة بله كم زيادة برسيشلا. لا سر شعبا بين خير وخشيدة. زباطماني كلامكم خيراتن. السلام عليكم سيدة. عليكم السلام. وشام باش إن شاء الله. الحمد لله خدي جو راضي به. مجوزة برسك لكم سيدة. بله. مجوزة سيدة والله بين صلاة خزوري خد نار. غزبتاويت كي. غزبتاويت كي بين صلاة جي بستكم جي باقسكم تميتكم. أري. معاشي نادمة أو نادمة. أو كلك خاني دستين نادمة وبخده دروما متنة زي معاشي بير الزاوية بخم نخم حلال حرامي يعني معاشي أمكلية شيء إيه اختيارية جي وكلك خاني جي دستين كلك خاني جي نادمة الجمتية أخذين بامنا بين صلاة زيد نرم بين باقشكم تميزكم بسكم نادمة التجمتية التلي بدك معاشي نادته نادمة كم سيدا برسن إن شاء الله اي تمام اما هذه خذي بين خير وخشيده ان شاء الله.
سيدة هميلو جراندر إنسان كي برسي ما ينسلينه دبي ما هيك نافبر يبدأ برسا برا برسا أنا نين أما برسي دسي ما برسي ده شيء سيدة قو شكري ما هي و روجي واتي ده يعني كم روجي بقرن قلت شو بكم أي كفارة بده كفارة يعني هيك كنا خاص بأخذ تعالى أي كفارة مثلا ديانات إيصال 7 مليون تعيين كريه. طيب نقول مزايا ما حنقول نقول مزايا ما مساوية كي كهبة 7 مليون بده باشا. تنبأ مثلا بينجي بده باشا. ما هي فترة بده يا سو قدر الفدية تدي. قدر الفدية زي نقولي حنبيا وقت. لا شافعية. إذا إيه شافعية نيفا كيم ترى. لكن خلاص به وأن تطوعوا خير لك. وإنشقا زيتر قلنا اللي بدن جوار خير ترى. يعني تابي مثلا كاي روجي بقولك مال هبة. قنا فقير وفقراء تهرب كنت لي أنا تقى فقير وفيدا برميدا و مدرسة هذا عيش فقير برن بدأ إن شاء الله ياخذ على بك كفارات إذا تقى زيدا بك مثلا بينجي بدن باشد تنبأ سيجي بدن شيء سيدا جو قاف كذا سيدا خبر ده بعثة شيكير بعثة روجيا بازه شعبانه وردكر كونه درسه حرامه إذا جو هناك أقربان دوستي مهن مريم مهية مريم جوهية سيمه روجي تقول قالوا شو هي أنا أبروجا سيمها بر ملتي خدي جوان رازي وتبيجي إنيتي كرنا عادت أما بيخمبري ما بعث روجي كيف صناكه كأم رجب وشعبان ورمضان سربين سيمه روجي بقرن تابي يعني روجي قرتن أو يك سال كل سنة بيجي كروجي بقره كروجي روي عيدا زيدرخه لكن أبجي يعني بيخمبري ما تبي أفضل روجي حزدي داوود حزدي داوود روجي دفطري إذا دفرد أزي بيخمبري من نهي كريش روجي كرنا بازي شعباني إيه باشين إذا هنكي أنا ناتكن سيما جواترقي كروكي بخون هاوي كروجا رمضاني بخون تشكي بصد إسلامي دا تند حديث دا تند آيات دا تند كتاب فقه دا تند إذا بازي باشين تشم مسافري كي خوية مرمهر مسافري كي وقت إمر تشم مسافري بي إسرائيل الحار سر مربكة روجا سنة مربخو وخير روجيج مرة حاصل ده يعني إسرائيل كرنا سر سنته يعني من السنة أواك وقلبي خوي مالي نشكينا وروجي بخوي خير روجي و يا مسافريات يشتغل سيدا جو اللهم صلوات تسبيحات سبحان الله الحمد لله مليون كي نيف بيتشوك أنا مليون كي صاينة بل بيخمر مدبي أحب الكلمات إلى الله تعالى سبحان الله 4 كلمة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بني سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر وأنا هر 4 كلمة أمبر كلمة خلاص جاي حسيتك تب مليون و 10 مليون تقابيجي باشا صلوات رسول بيغمبر مثلا بيغمبر بي أولاكم بيوم القيامة أكثركم علي صلاة رجع قيامتي أنا إيكو أولاي بمنا لايق إني بشفاعة منا بالجيران تيامنا بتشي بيغمبر مدبي إيكو برسلم صلوات أبدن حتى أصحابي برسنيا رسول الله متشغل سل صلوات أبدن بهم حطون كارم بدن يعني مالو وقت خوي بوش فالا تبوان ذكر الصلوات تدي ممنون كنا بيغمبره سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله مال بي خدا كيف قصدك شكر رازيتك لا اله الا الله محمد رسول الله استغفر الله بيغمبري عليه الصلاه والسلام دبي جانا جماعتي رودني حتى رب حفطي جان الصدجه تقول استغفر الله يا ربي استربا غفرانا غناي خشتكم يعني حتى اصحابي كتابه بيغمبر يا رسول الله ذكر بربونا الإسلامي ده كيا ذكري بكم دبي همام زرار سماينته شلبة بلقب ذكر مر عندي هر ذكري بكم يعني دوام عملها باش يعني دوام يعني في خمرنا دبي أفضل الأعمال أدومها ولو قل عمل كيك ما فكر بلا دوام لي ولو هندك لكن بربكي وجاكي إيه دوام لي ما ساز خوابك عادة روجي تسبيكي صلوات شو بيجي تسبيكي سبحان الله تسبيكي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر تسبيكي استغفر الله تسبيكي سبحان الله بحمد سبحان الله العظيم تسبيكي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم پیغمبر عليه الصلاه والسلام بيقول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم دريكيش دري جنته روايات كده خزينه كيش خزينه جنته پیغمبر مدبكي لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سيد دوام بك دري حفطي بلار سرتي كرن تيجرتن اب بلا بتشوك اوك فقيريه ياخذ بي دبي هم وغمي يراد إيه مثلا فان ذكرت تب هم دنيا وهم آخرت وخدات بيامه خدات تعالى بيت القرآن الكريم ده
فاذكر الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وإن ذكر خدا بكن ذكر كي بر والشفق وإيفارجي تسبيح المش خدا بك بل سيدا قوم دارن جامين المش كندو ملي فراد بين زالين يعني دارين بين زالين قالوا شوية يعني أنا أوزيان سكي من الإمام النووي رحمه الله دبيكي بتبديلات ضاطي بسيب كلمة جاي بطالة بالزي الظالين لكن طبيعي بلا مخرج كي هي مخرج مصري ظالين يعني الزاطة خالص يعني بين الضاط والزيدة أو مخرج قوي هو بخوينا زرناك لكن هين كان ولا مخده بالزينات خده الظالين لما يجيون بطالة يعني الضالين مخرج مدينة منورة وجي إسلامي ده أو هذا ميجا هين كان بين ظالين بمثل هفشاش ماستكم بيجونا كاردبن. بله. سيدا واسا خوني كرت تشكي بيجي. أنا خون يعني بنير بيخمبرة هركس معنا خونان زامية. حضرت يوسف خدا پیدا ثاني. دي إنسان ده چند حبة لباس دي خدا بانده ثاني. خون كظاهره خوش به إن شاء الله خوشه. كنا خوشه وجی مرد عالی چپی سیجاره توبه که تخودک مرد راوی إن شاء الله زرای ناگزه مرد. و تشکی بسا او که بجی مرد صدقه کی بده مینه بلا کی آتی سری مرد صدقه به إن شاء الله يبدأ في البلاء. سيدا قلت تراويح هذا تيجي ركعت هم دكنيا ده هر ركعت لازم مرا آمنتو بخوينه. آمنتو دي ترك عتقداتنا نفرزا نسنتا. آمنتو بالله ملائكة. عجبا بوجد وشيء. أبيا آمنتو شخوركني إيمانه. يكفي اعتقاد وباوري بيبكي أما بري الميجي بري ما وصاكر بو عهد الملت دخلنا اختياره لكن الكتاب الشريعة بعث آمنتو تنا شخوركني إيمانه جدا أوكبه لكن وجهتو مثلا وجهت وجه زي ما حنيف سبحانه كما صلاة بسري هر دركعة الجرقي بخوين باش يعني هر دركعة لكن وجهتو دريجة يعني التراويح هذا فاتحين كانوا إمام خوين دا عود بخوين بس أري بلكي اللي تشكينا بقى خلاص بك شو قل ما لا سيدا انكي تراويح عجلتكن معلوم جا خلناك جوان ناقي أنا مثلا جنازة وجهتو خوين دو إمامه وجهتو قديم زي وتشركوي جبروي هو أزناخ وإنه يقول سبحانك ما زي يوم حنفيا ده قصة أزويت خوين يعني. سيدكو زلامي من المجناك جناهي يجبر هي أنا. والله جناهي حتى إنسان كي كل مجناك الجوري إمام أحمد نكحان ده بطل لكن الجوري جمهوري عقيدة يدسقون به ميري لكن جناهي جويرة حتى بيرك كار دعا بردانه بكذا كل مجناك. يعني أعوذ بالله عقيدة باطل بس خو چونا ناف جیوی پیرکیز میرکل حرامه گر پیرکیزی izin nede. Ve roje پیرکیز من telefon تکر دبی زلایم چه پیشش مهد حفصه دامه. دیمل بروان solcu komünist dinsa med ve kati inkara خدات که. o inkara İslami cennet cehennem diye tişkitine es çabkum vallahi min nikaha batalek sevme bqada servi akidim nikaha batale ya çabkum goz babi hoş birey xrabeje kesinlikle bir tecrübe kadi beni zinaya kubtarat ki. پاشید سیرو دیسا مال زمان تلفن کرد به والا biz باو برای خرا گوده و ده رزق تده ده بزی برد. رزق تده نانو آبی تده پیرک هر شب زنای بکو و رزق تده خوی تعالی به رحمه پر پیرک هنه والله این پیرکی دگو از بکو از روجی دا لمیشت روجی دگو لمیشت کم صبیه خونی قرآن دکن ظلامه لمیشت خلوانی دخل بزور روجی ما بده خورن مملکت ما da بریج وی ملت کرد دیندارتر يعني كو مقدسات إسلامي را حرمت كرن شو خدا را يعني عبديتيت كرن بيركي كردا حياليتر أدبيتر تربيتيتر تنبون فكرة كومونيزمي سوسياليزمي أجنبية يهودي وخريستيانا كرن نامه ملت ما تجديم دور كرن أنا سچم چيبه تبكي راي خوش يبدنوان والله يكي مسلمان راي خو بدوان يعني أي بوان تهلكي بله سيدا قوجا عين أف تماشاوانا ما دامت که دبی زلامی من تیج خال من میزناکه پران آدمه و اجی اداره خو جلوی خود چتی خوجی معاشی کشکا خود گرم یعنی حقی من سر چی حقی وی سر چی حقی میر تشتغل سرتن انا حقی میر سر پیرکا و قوتی و نفقه و جلی و لباس و هر عیشی دادیتن مثلا حتی انا پیرک نخوش به هر دکتوری حقی دکتوری لگوری علمای عصیت هدوم حقی اسلامه ایفزم تشکینه که وقتی پیرکیش مالا میری خود داره بخیده هره نفقه به ساقط به چما بی امری خود در کردی اوید مالی داوت خدمت کی
ونفقه تناته بيركي كسير وجا ظلامي ونفقه ونده كار خوب ده برده يعني حقيقة مريض كذا حقي ميرك سريتنا بله سيدا قلت تلفوني ما قرآن تدي uygulama Kur'an heyeti. İşte dedi zikamede, meder ders beca hoş gidin. Meder civarı digaret o telefon idi. Kırıl çavay. أنا أو قرآن التلفون ده حقيقي قرآن نينه نجسمه يعني رزقي نجسمه داي فترة بدركته هندابو لكن كمثلا مرب جوابات إيكو تلفون كي يازيلي قرآن ليخ أبيات توالده حرامه يعني مثلا وقت كي قال دنجي زيلي نا قرآن به دنجي زيل نا قرآن به نا أذان به نا الله أكبر به زوجو توالده ده أبدان يعني بله سيدا مساعدة بدأ بتلفون ما حاضر واناج ايه داويين هر دو تلفوني ما داوي İstanbul كلامكم خيراتن İstanbul السلام عليكم عليكم السلام مرحبا سيدة هنسوان شابا وخواش به اهلا سر شعبا خود جو راضی به اون باشن سيدة خودش راضی به دست ورات میسن سؤال میگی که در حق وجهتی دوبی سيدة بحث وجهتی که اذا ذلك تراويح عنده وجهت دريجة أحب حميد خوينم أس فاتح سحينا وجهيني وجهت نيواوي بخوينم يتربية يا يترسزة كام سيدا برسي إن شاء الله ما هي دعاء سيدا سر جعبا سر جعبا خذي خير وقبولك إن شاء الله من خير وخوشي ده إجا إسطنبول أغري إجا أغري ألو كلامك السلام عليكم سيدة عليكم السلام سيدا ما هناك جيراني كريدن دبي دارات زنجيرن شاي جيراني نادن قاچاقي حرام ها جيرانا قاچاقي استعمال دكن ايوه قاچاق داري يا قاچاق امريكي دي هم ميزنا كيف قلبي سالم ازي قلبي سالم اري كان مسيدا برسي ان شاء الله ايه امانات خدي بين خير خوشي ده ان شاء الله وهو تلفوني ماجي اي داوي بون اي شيف سيدا جو جانم تخابتن وقتی تخابتن دنگی قرآنش خود بیکام بده. ام بعد کنو کن گوداری که تخابتن. بزرگ هی آنا. زرار ناگه گوداری کنا قرآن یعنی گوداری کنا قرآن دل میجیده. خدا دبی إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. بله. وقتی قرآن هات خوانده یعنی امام خوان مأمومی گره. لگوداری. سکوت بکن لگوداری بکن. اما از در ودا تک حضرت حسن گفته گره مرد گوداری بکره. عالم دین تب دبی نلازم نواجبه همه. دائم قرآن تی خواندک مرد کار دائم گوداری بکن. سيدا جو نابنا إيوار وعيشة سعد وده دقيقة بمذهب الشافعي ده دليل شيء؟ أنا دليل پیغمبر ما تبي بينج وقت المش وقتها پیغمبر تعيين كريه وقتها مغربي جي كنتين بعيشة بي إذا غاب الشفق وقت الشفق غايب الشفق تبي الجمهور حتى مثلا إمام حنيفي إمام يوسف إمام محمد إمام الشافعي إمام مالكي إمام أحمد بن حنبل بتون إمامه شفقت به الصورة وقت يقول آبا تيل آلي مغرب ده الصورة كي عور كي صورة ره حساب كرده أو عوري الصور كهرا آبا عندي وقت مغربي يتقدر بعيشة إذا إمام حنيفي رحمه الله دبي أو شفق نا عوري الصورة عوري سبية دوي الصورة ده دوي الصورة كي ده سبيكاي كي تشدبه أو سبيك قديا بوطاري أربعه وقت عيشة تشدبه ادوی آراده همه 20 دقیقه فرق کرد. دیگر که مذهب امام حنیفی رحمه خدا لی به او بتنی و ساگوت که امام یوسف امام محمد جیوک وان امام دین گفتن تا تقویم الگور امام حنیفی چیکرنه لكن انسان بریزی مثلا بقدر عندي شفق الاحمر زفستان و هاوینیش فرق لیه ایلا که می ساعت 10 دقیقه نینه مثلا هاوینی درنگ دچه و زفستانی زود سيدا قصة داوية مهر نابري ميرقو دولة دستقا حيوانات حيواني برايم السرمبون أمين ده حيواني هبو جد شار حبجي فروتيه على هذا الشش حبانه يد دولتي دستقا دها دايج دولتي بده حبيبي هنا ده بيقولوا وي شاره زي حقيقي أنا أو حقي إنك هرديجي إيه زيادة بن حيلش كده بدون يعني حيوان إيكيبه إيوية لكن كنت شش حبان حقي شش حبان إيه زيادة دولتي دابا بدي دولتي الساق إعادة بكن قري إعادة بدن دولتي يعني أنا هن كانت نظرنا وانا همش دولتي تشبخون حلالة وصانينة دولة حلو ولو دستينة وده هنكا مثلا يقالج وانا حرامة ونستين أنا مثلا بيدا بريم لاكسي وهن كان تشاب تشاكو تشال خانية خد خانية برين تركيز بكو برزوامستي حرامة يعني سيدا برسك زان آداوية دبي قوي عشان كي
قول غزوري خو أزبي ذلكم بين سنة خدمة تايدكم هرج إشي يدكم ومعاشي وكلها خويجي أو دقرا نادم منشك. أنا أبيرك بأجرة كاره الخزوري خلنا نيره. أجرة أب قوزة أجرة بديج كاره لينا نيره. حقي خزوري بيرك السر خزوري تنك هذا توالته. وشاي كاره حقي خوب. يعني كذرة قدر وجدان بره مرحمة هبه. بيرك بوكاوي هذا توالته يبشو وحقي ينادي أو إنسان أدوين نخش ناخذ بمرجيوي هذا جنة يانس. ياخذ زانته. خذي إصلاح. ما تواصل ياخذ اشتراك. أقوى وجدان سيتشينا. وجهتو قول نكارم بقديم تي تراويح هذا وتي بيمال المسكن قالوا نبي بخون شوية. والله نبي جبنا خينا. يعني أنا التراويح هذا فاتحين كارم خينا. مثل إمام حنيفي ذا فاتحة فرض إلى مرب خينا. لكن جبركم أم ناخينا إمام أزبخو قدريتكم. يعني مثلا قولي إمام مالك إمام أحمد بن حنبل وإمام حنيفي هر سيجي وقت إمام بدنگ بخوينه مرب قدريبك. تابي إمام حنيفي ده بدنگ بجه مرب ناخوينه لكن إمام مالك إمام أحمد بن حنبل دبي وقت كبدنگ فاتحة بخوينه مرب قدريبك. چونك تنكاري بخويني. تبخويني تنكاري هري براس سجور كوي. أزبخو قدريتكم جا وجهت وجهش خب قاني فاتحة. نبرا نيفي ونا نيفيش برنا خوينا. بله سيدنا برسياتنا مجوانا دست بيكن إن شاء الله. أزلا أعول دي قرم أو أعول دي. دبي قانون almak caiz mi Seyda? قانون almak? çmana caiz be. Yukarıda bir caiz Necati diyor. Yani caiz merbistine yani tabi. Farka fiyatı ve her halde farka fiyatı ses mazar ki devletin kitabı seri. Ev yani İmam Malik İmam Yusuf de mesaj bu değere peledişki kaderi değere u perneşki duve sınırı enflasyona bavi seri zarnake. Karımsın. Bale. Seyda go melek nita xoya qaza bine. O nabena roje de ji roje xoya bişkine zanayı. Bale. Gel o vakti gayrı qazayı qaza bike yana. Qazanak lakin pegüne kard bana insan niyeti farzı ani be mazeret niye farzı gerek kadine. Niyet ani az roja qaza bıgra o farzı. Gereği farzı bıkadin lakin de keyfi olarak batal ki pegüne kard lakin ne lazım ekoyi qaza bık. Bale. Siz ben taşeronda işçi olarak çalışıyordum. Bir yıl önce benim hesabım 1 lira 3060'lar. Benim haberim yoktu. Ben de yedim. Acaba bunu ne yapmam gerekiyor? Ne yaptı, ne kadar oldu? 3000 lira onun hesabına yatırmışlar bir yıl önce. Yanlışlıkla. Promosyon diye. He. Ama o promosyon olduğunu bilmiyor. Yani şimdi fakir fukaralar yine versin. Yani onun için caiz değildir yemesi. Böyle. Qasi uçağı ise geri bideyecek. Gerek geri bir de ne? Geri bir devam bir de fakir fukara. Fakir fukara. Bir de talaba medrese. Bizim evde şey çıkıyor, karıncalar çıkıyor betondan. Evet. Çamaşır suyu dökebilir miyiz? Çamaşır suyu mesela bu dondur nedir yani mazot. Yani öldüren şeyleri dökebilir, bir şey olmaz. Bankadan faizsiz tarım kredisi çekeceğim. ÇKS. Sadece dosya masrafı istiyor. Bu arada bir haramlık var mıdır? Şimdi bu dosya masrafı bazılar diyor 8 milyar bilim ne kadar? 8 milyar dosya masrafı 24 yoktur. Milyar diyen var Seyda. Yani o faizdir ama ismi dosya masrafı 200-300 de gitmez yani. Dolayısıyla yani o faizdir. Dosya masrafı değildir. Eğer mesela şeyin sınırı geçmişse haramdır. Yani mesela bu enflasyon sınırı. Böyle. Sen diyor kadın depremzedelere zekat verebilir miyiz? Tabii verebilir. Yani bu depremzedelere afattır. Bir afat başlarına gelmiş. Zaten birçok insanlar malları, hatta canları, evleri her şey gitmiş. Yani zekata müstahak onlardır yani verebilirler. Böyle. Seyden benim akrabalarım zekatı çoktur. Benim 2 tane çocuğum medrese okuyor. Bir vatandaş genesiyle başladı böyle aramaya. He. Ama bana zekat az veriyorlar. He. Az verdikleri için bu sene verseler ben de kabul etmesem bir günahı var mı yok mu? Yani müstahak olsan sana verirsenler sen de al. Ama almasa da almayabilir yani. Selamun Aleyküm Seyda. Bankalara karzlara ortağı para yatırmak
dürüst yanına kurmacı tıkvazı. Yani eğer mesela bu bankaya katılım ben o karzlar ortakıya ya caize vakti ki geremer emin yani bara faize naşkın harami caiz. Bale. Sen de bir mer rakevel mecaz teheccüd öyle çağı lazım merevke. Nal mecaz teheccüd gori mezhebi İmam Şafii vakti mer razı şavrabu. Dikin şavravi bir şey. Yani nizi sebeki ve şeytire. Lakin mezhebi İmam Hanifi bir rana zici bir şey. Rabi mesela mecazı teheccüd git garip ki. Bale. Sen de deprem anında salavat getirmek depremi şiddetlendiriyormuş. Öyle bir şey var mı? Öyle yalandır. Öyle bir şey yoktur. Yani salavat nasıl depremi şiddetlendiriyor? Yani depremin duası var. Peygamber Aleyhisselam her gece yapıyor. Tabi dua uzundur. Ben en sonunda Allahümme inna na'udhu bike en nuhtale min tahtina. Ya Rabbi biz sana sıkınıyoruz ki altımızdan biz darbelenirse yani bize vurursa yani alttan biz darbe yememesi için sana sıkınıyoruz. Her gece yapıyordu yani. Şimdi mesela bu ateş bir yerde yakılsa, ateş, deprem böyle şeyler tekbir getirmek daha sebep olur ki Allah'ın gazabı duruyor. Böyle bir şeyde elberpezim imkana mümkün ezherim mecaini gelo hükmü içiye. Hükmü caize. İnsanı bekçi tiyek, berpazım bekçi pazvan ben şu ara fetva heye. Karınların. Ben biraz para vermişim birine 2 ay gecikmeli verdiği farkını ondan alsam haram mıdır? Yani 2 ay fazla fark yoktur. Fazla alma. Bak, bir insan bir borçla birisine para verse her gün sanki o parayı Allah yolunda sadaka vermiş gibidir. Borç vermek yani ahiret sahibi beklemektir yani. Bəli. Seydi bir cuma günü cami bahçesinde saf tutup imama tabi olmak caiz midir? Eğer camide yer kalmasa, şimdi caminin havlusunda hatta sokaklara ne kadar uzak olsa da hatta 300 zira'a kadar uzaklaşsalar bir şey olmaz. Ama cami boşsa? Ama cami boşsa camiye gitmeleri lazım. Lazım. Seydi bir erkekler altın takması günah mı, mekruh mu? Günahdır, haramdır. Peygamber Aleyhisselam diyor, Allah-u Teala 2 şey ümmetim hanımları için helal kılmış, ümmetim erkekleri için de haram kılmış. Altın ile ipektir. Altın ipek kadınlara helaldir, erkeklere haramdır. Böyle. Hatta bir insan dünyada giyse ahirette giyemez yani. Bir diyor peygamberin kulakları delik miydi? Yok. Yani şey takmak için. Yok, öyle bir şey yok. Şanlıurfa'da Ramazan çiftçi arıyorum. Bir sorun var. Deprem sigortasına para almak caiz mi? Şimdi bu sigortalar şer'i değildir. Yani adam evini, arazisini bilmem, sesini bilmem, arabasını sigorta yapıyor. Bu meçhuldür. Evet. Meçhul olan alışverişlerden Peygamberimiz nehyetmiş. Şimdi gidip arazisini sigorta yapıyor, arabasını sigorta yapıyor, evini sigorta yapıyor. O hiçbir belada başına gelmiyor. O verdiği para boşuna gidiyor. Eğer karşılığını alsa da 1000 lira vermişse 11, 20 bin, 50 bin lira alıyor. O da faiz oluyor, kumar oluyor. Alimler fetva vermiyorlar. Seya diyor bayanlar hayızlıyken namaz kılabilir mi? Yok. Ve oruç tutabilir mi? Bazıları diyor yapabilir. Şimdi bazı münafıklar, İstanbul münafıkları ben onları söylüyorum. Yani diyor Kur'an'da böyle söylüyor ama Peygamber demiş onlar peygambere değer vermiyorlar. Peygamber hadisleri inkar ediyorlar. Şimdi peygamber zamanından şimdiye kadar bütün ashabilerden hususen Hazreti Ayşe'den rivayet sabittir, kesindir, kat'idir. Peygamber Aleyhisselam diyor biz hayızlıyken namaz kılmıyorduk. Şimdi kadın abdestsizdir. Kan görüyor. Ama mesela biz namazı sonradan kaza etmiyorduk. Biz orucu kaza ediyorduk. Hatta bir ashabi soruyor Hazreti Ayşe diyor namaz oruçtan daha değerlidir. Niye orucu kaza ediyordunuz, o namazı kabul etmiyordunuz? Yani kaza etmiyordunuz. Diyor valla ben peygamber bize bir şey söylememiş. Benim kanaatime göre Hazreti Ayşe diyor namaz çünkü her zaman kılınır. Şimdi hem hazır namazı kılsak hem kaza etsek meşikkat olur. Allah-u Teala diyor ben meşikkati üzerinizden kaldırmışım. Ama oruç 1 aydır o zaman tutmamış şimdi tutabilir. Hikmeti budur. Gerçekten makul.
Size soru giderece lazım az bu koyayım sanki. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İlk oğlum da Ramazan orucuna yemiştim. Ancak o yıllar onun kazasını tutmak nasip olmadı. Evet. Çünkü arada çocuk ve bazı rahatsızlıklar buna engel oldu. 5 çocuğum var ve 3'ünün Ramazan orucu kazaya kaldı. 5-6 yıldır kazalarımı tutuyorum ancak fidyesini ödemedim. En büyük oğlum 26 yaşında ve bu hesaplama ile 26 yıldır fidye ödemedim. Evet. Bir de 3 çocuğum bunlara eklersek onlar da her biri 23, biri 30, biri de 18 yaşında. Bunların kazaları tuttuğum hala tutmaya devam ediyorum. Ancak fidyeli hususunda bir şeyler yapamıyorum. Ne tavsiye edersin? Şimdi eğer kaza edebiliyorsa orucunu kaza etsin. Şimdi orucu kaza etmek 4 mesele de vaciptir. Ama mesela fidyeyi vermese de İmam-ı Hanifi, İmam-ı Malik'e göre bu fidye farz değildir. Ama İmam-ı Şafii, İmam-ı Ahmed diyor fidye farzdır. Hatta Yusuf Karadavi asri alimlerinden müştehidi asırdır. Diyor vermeseler inşallah bir şey olmaz. Yani imkanı varsa bir fidye de verse 3 aylık. Yani 26 sene yani zordur. gücüne göre mesela bir fidye biraz para verirse iyidir ama mesela tutabiliyorsa orucunu kaza etsin. Evet. Selamünaleyküm hocam. Benim kardeşim hasta. Babam ve annem bizim aramızda ayrımcılık yapabilir mi hasta kardeşimizle? Nasıl aralar? Demek biri nehoş daha mezindik. Ya da hoş kaviye nizam ki. Yani nehoş ki kıymetli neydi? Nehoş tabii daha kıymetli. Yani tabiiye bir yani. İnsan ki nehoşsa mercer daha hürmet ki bas kalbi hoş. Hocam kimse bize kız vermiyor fakiriz diye. Ne yapmamız lazım? Herkes zenginlik istiyor. Bize dua edebilir misiniz? Valla biz dua eder, lakin siz de hasbunallah ve ni'mel vekil. Günde 500 defa hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bize kafidir, en güzel vekil de Allah'dır. Hem evlenmek için hem rızkınızı bollaştırmak için. Böyle. Sedat Bey, çıkı ve bu. Biz teravihe giderken kadınlar yeri ayrı, erkekler yeri ayrı. Bizim burada bir imam tek olduğu için biz böyle yapmak zorunda kaldık. Sizde bir caiz midir aramızdaki mesafe var bilginize? Yani şimdi Peygamberimiz Aleyhisselam zamanında erkeklerle, çocuklarla, kadınlarla camiye geliyordular. Yani mesela Peygamber diyor erkekler önde, erkek çocuklar onların arkasında, kadınlar da onların arkasında. Hatta Medine-i Münevvere'de kadınlar camiye gelirken tabi mesela erkek kadın bir kapıda giriyor diyor. Peygamber emretti. Kadınlara için has bir kapıyı açın. Hatta şimdi de ismi Bab-ı Nisa. Kadınların kapısı. Yani şimdi zaten ceryan olmuş parlorlar da kadınlar yerleri ayrı, erkekler yeri ayrı. Kimse kimseyi görmüyor. O kapıları da ayrı, camiye girsinler, tarawihleri kılsınlar. Hatta Yusuf Karadavi diyor şimdi Resulullah'ın bir sünneti hemen hemen kaldırılmış ki kadınları camilere göndermiyorlar, nasihat mesele dinlemiyorlar. Şimdi en çok yani cehalet o pislik kadınları içinde olmuş. Sedat Bey, istibra nasıl yapılır? Var mı öyle bir şey Şafiilerde? Neyi? İstibra. İstibra? İstibra. İstibra selam. Şimdi istibra yani insanlar tuvalete giderken bazı insanların adetleri tuvaletten kalktıktan sonra ben sana damlaları akıyor. Hatta Peygamber Aleyhisselam diyor kabrin azabı en çok nemimet yani ifsad yapmak o damlalarından insan kendini hafıza etmezse kabir azabı oluyor. Yani bir insanın ayağa kalkıp otursa o damlalar akıyor. Bazıları mesela birkaç adım alır. Bazı insan en az 20 adım atsın. Mesela eğer adeti gidip otursa o damlalar akıyor. Bir şey Seyyad Bey, ez faraca xodkim. Zilame min dixwaze çarşaf elim el-xokim. Gelo haqiyo hep zori çarşaf elim ki. El-xokim ya el-xonakim. Yani faraca tam tesettürlü ve yani emri İslami, emri Xuda biziti. Lakin malum çarşaf daha fazla tesettürüyor. O mesela bana ki ertiye bir İslami ratkin çarşaf bir ki çarşafı xo ki havette evkir cavi dara ki gelemki. Mesela çarşafı arsir ki çarşafı xo ki çetir.
بله سید به جکاله ما میراث ماش دیامره بله دیامجی مریه برای دیگه می یا نه انا para ded gize zaruki hatta na gize zaruki hiviyavi vakti demir ya bavirmir div baviyan hebben gize div baviyan zaruki on kuruk ya da İslam'ı öyle hiç ki baviyan re İslam kul hayatı be şuş çarayek en para pır yaviye çara yek zaruk hebben yemerek tnebi nivi yeviye edini kuruk gize böyle sed be İslam karın be gorel meşkin çava İslam karın be gorel meşkin ya alemde bir çorapsız namaz kılabilirler mi? Ma alemde bir görelmeyiz lakin ma. Bir de diyor oğluma dua etsin Seyda. Allah razı olsun, selamet versin. Seyda neden Müslümanlar Batı'nın uydurdukları özel günler için yarış haline girdiğini anlamıyorum. Bilmem yaneler günü, sevgililer günü sayamadığım var hasıl nasihat kelime Seyda. Yani bunlar hep Hristiyanlardan, kafirlerden gelmiş. Maalesef bizim Müslümanlarımız da hep yani biz Fatiha'mız her gün okuyoruz. Gayril mağdubi aleyhim aleddallin. Ya Rabbi bizi Yahudilere, Hristiyanlara tabi etme. Bizi onların yollarınızdan muhafaza et. O maalesef bak her şeyimiz onlara göredir. Allah muhafaza etsin yani. Böyle. Size Bitcoin caiz ya ana? Bitcoin ne caiz? Bitcoin aldatmadır, kandırmadır. Mesela ne insan görüyor ne eliyle alıyor. Bitcoin alışverişi kimse yapmıyor. Birçok insanlar önce biz kar ettik. Çok para kazanır ama sonra da bazı insanlar hatta kendini, hanımlarını, çıları hep intihar ettiler, öldürdüler ki Bitcoin'de o kadar borçlu oldular. Devir Ramazan'ı teravih namazı bazen kılsak bazen kılmasak olur mu? Yani insan ne kadar kılsa o sahibi kazanır. Bazıları valla ben sakat ettim bir daha kılmamam yanlıştır. Sen ne kadar kılsan iyidir. O kadardır. Evet. Seyyid bir tecvidsiz Kur'an-ı Kerim okumak sevabı var mıdır? Şimdi Kur'an-ı Kerim tecvid yani bu maddeleri uzatmak maddeleri mesela ihfadır, dağımdır filan o vacibi yani tecvide göre vacip, şeriata göre vacip değildir. Evet. Ama tabi varattil Kur'an'ı tertil Allah-u Teala diyor. Kur'an'ı tertilli böyle tecvidi okuyor. Ama insan tecvidi bilmese de Kur'an sahidir. Ama mesela bir şeddeyi yani şeddeli olarak okumazsa o bir harf eksik olur. O tecvidle alakası değil, o Kur'an'dır. Ama mesela ca'e. Mesela burada medde var. Yani hemze, eliften sonra hemze var. 4 elife kadar uzatmak lazım. O uzatmazsa da bir şey olmaz. Bəli, Seyda, vaxtını pırnamayı. Debi bazı tanınmış hocalar 14-15 Mart'ta deprem olacak gibi öngörüler vardır. Yalandır. Öyle bir şey yok. Hiç kimse istikbalden haber veremez. O şimdiye kadar da birçok şeyleri söylediler. Hiçbir şey de olmadı. Şafiiler için namaza sünnet var mı? Nasıl yok? Öyle yani şimdi sünnet namaz bütün ümmeti İslami için peygamber yaptığı şeyi bu peygamberin sünnetleri bütün ümmetedir. Yani Hanifilere vardı, Şafilere yok mudur? Yani Allah'a şükürler olsun bizi hiç bir namazı sünnetsiz kılamıyoruz. Millet diyor ki Amerika yer altına titreşim vererek depremi yaptırmış. Amerika'nın dedeleri kalksa böyle bir şey yapamaz. Yani şimdi bazı insanlar öyle yapıyorlar ki insanlar Allah'tan korkmasınlar, Amerika'dan korksunlar. Yani bu depremdir, bu felaketlerdir, bu belalar Allah tarafından. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ve ma asabekum min musibeti fe ma kesebe eydikum. Herhangi bir musibet başınıza gelse elinizden dolayı gelir. Yani siz günahları yapıyorsunuz. Böyle. Günahlar yüzünden bu musibet başınıza çelek bazı salı böyle Frodiye hazar düsedi. Cedrek para öyle dahi. Az ana çok az ebisinin. Ana çelek atıp çıkart ki avukat. Çelek gibi okuyor ne olsa? Evet. Biz namazdayken bazen ağza istemezse su gelir. Bunda abdest bozulur mu? Yok. Ağza abdest bozulmaz. Abdest bozulmaz değilse de. Yok bir şey de olmaz. Yani ağızdan eğer mideden gelse necistir ama ağızdan gelse tahirdir. Necis de değil. Ramazan ayı yaklaşıyor. Biz de un fabrikasında çalışıyoruz. Gece çalışıyoruz. Gündüz yatıyoruz. Ramazan'a böyle devam etsek caiz midir? Yani orucu hiç zorluk caizdir. Yani şimdi mesela mümkün olduğu kadar gündüz biraz yani uyanık kalsalar ki en az susuzluk, azlık görseler ki orucun sevabını kazanabilsinler. Sen diyor ben Şafii'yim, eşim de Hanifidir.
evliliğimiz böyle devam etse olur mu? Bir şey olmaz. Ne var? Yani sanki Şafii de bir İslami mezheptir, İmam-ı Hanifi de mezhebi ise ikisinde Kur'an'da gelir. Bazı meselelerde ihtilaf etmişler. İhtilaf da kime göre yani hakkıdır Allah bilir yani. Böyle. Sen diyor oruç tutmak için niyet getirmeyi unuttum. Ama orucumu kırmadan yine tuttum. Kabul olur mu? Yani şimdi bir insan kalbinde geçerse ben yarın oruç tutacağım. Ya sahura kalksa bunlar hep niyet olur. Niyet illa dille getirmek. Muhtemelen kalbinde geçirmiş ki demiş ya tutacağım ki o tutmuş. O kalbinde niyettir o. hasıl olsa o niyettir. Manatı hava Kudişler razı inşallah. تماشاوان هجام ایچ بیاهتن دایا برنامه خوا حیا هفتی که دنبین خیر خوشیده اموه و خود سپین رب العالمین خدای تعالی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته